Русский народный танец «Подгорка». Keskillah, kian tutar daydubut, menga hangalas uluhut alaktaftıra. İki hınca sürbensalı, daydubut prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin, pedagog vanna uyançısılınan biller bile. Kihi uyan sahıttan üyetin tukarı, kimi kare öğrener, yollar, sübeleder amalatar, olukko solun ihin bular. Антон Сахавыт Сиригер, Игдар Гамбыт, Айсен Сергеевич Николаев, 2-нче сүрбе хүсілі үле сылынан биллерен турар. Pedagog, uhuятчы, үле, bu yıllar bir sitimle jörelehər soltalaqtar. Al kurduk ülenen sitihiller, бүгінгі күндағы kıyıbıt, xatubıt, satabılbıt, alaqbıt tahıma. Бүгінгі күнге бігі ұлыс бұтығар, Төл искусства асколата, бейхенин экке уятчыла, аятута үлели хамсы олар. Кенчери үтчаттар бұт қайда күрдік уйыллан, чачуллан, алмасты кырылынан тақсы бұттарын, бүгін әйгі жүргітігер кәрдер яқтары. Üle, çiz, alban at, bardan yeha anına gündü uhyatçılar.
çıgarbıt. Doğ bar bilibidin, satabılbıdın, ingeren ipit öğrenetçilerge, ehgi sıralak ülağıdın ingeren, bilige, körüge, takdıhılara esse kühüren, üttük çüpçallara, davaya duroktar eden erenebin. Sarsan musustar sürbehetti güne. Saka serin ostoriyetigar uradı soltulak gün bolar. Sakabın örestü bilegete derüttenmet güne. Saka omuga ulu omuk. Mındır eyti, ütü kınamaydıla. Satabılla, keremen keskilla. Satabullah sahamuga, keremelin, keskillağın, kereheliğin, düştüğün. Almastı tırımna, kömüstü külümne. Sakam Respublikada. Kıyınan kadıla, inniki çömçüle, saham respublikada. Bugün ulus barı iskustva oskolalara tümsen. Bu ulukan dünyadan ayet ülevik otçot Türkemserin sağılır bugün kömüller. Ütöken ümmit gün, yörüdün üllesten, ırabıt bastığın ıllıbıt, talamıt talbatın ehyaka anıbıt. Гендель Лаша Киотпианга исполняет выпускница класса сольного пения Надя Сметанина, концертмейстер Ира Бурнашова, учащаяся 8 класса Дегтярской детской школы искусств, преподаватель Надежда Петрова.
сцене танец «Оживленный сад» исполняют учащиеся первого класса хореографического отделения Маинской детской школы искусств имени Марины Константиновны Поповой, преподаватель отличной культуры Республики Саха-Якутия Майя Ноева. На сцене Романова Марьяна, ученица 3 класса отделения фортепиано Маинской детской школы искусств. Гран Григорьян, якутский танец. Преподаватель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Светлана Маркова.
Бейхут, «Ностальгия» исполняет ученица 4 класса отделения духовых инструментов Маинской детской школы искусств, лауреат и дипломант международных, всероссийских, республиканских конкурсов Жиркова Алена, преподаватель Нария Маркова, концертмейстер отличной культуры Республики Саха-Якутия Альфия Вахитова. На сцену встречайте лауреатов международных, всероссийских и республиканских конкурсов, ансамбль аккордеонистов «Вдохновение», учащиеся филиала поселка Нижний Бестяг Маинской детской школы искусств, преподаватель отличной культуры Республики Саха-Якутия Дарья Чернобурова, мелодия Германа Комаракова, обработка Альфии Вахитовой, Эйген Саныбын.
Толорор Табагатагы Ого искусство сколотын вокал плагын веренечите международной вершина творчества конкурс бастығы степенная дипломана Лида Баянакова, Салаятчы Просковья Лебедева. Аркадий Филипенко Цапырятки исполняет ученица первого класса струнно-смычкового отделения Маинской детской школы искусств, лауреаты второй степени республиканского конкурса «Волшебные смычки» Бурнашова Диана, Олесова Нарьяна, преподаватель отличной культуры Республики Саха-Якутия Ванда Нестерова. На сцене лауреат республиканских и зональных конкурсов Романова Карина, ученица 3 класса отделения фортепиано Маинской детской школы искусств. Гран Григорян «Рассказ маленького охотника». Преподаватель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Светлана Дечковская.
республикатағы талант тізіміне olan фестиваль конкурс гран-при қағайттара Аксинья Посельская атынан 400 түгілін ұтылар ағағас республиканскай үнкі туроратчылар күректерін лауреаттара бұйылғы сардаңылағы артық республиканскай ры онына үнкі конкурсын лауреаттара Жуаранчык үнкі ансамбыла салаятчы Сақы республикатын культуратын тойгуна Валентина Афанасьева Аксинья Посельская турорутугар фестивальная.
Восхождение творческих звезд. Он үстігілінітілер андой дутағы конкурс үхі степеннақ лауреаттара, байылғы сырдаңалақ артық республиканскай ревонна үнкі конкурсын лауреаттара, Спиридон Васильевич Шешейген түрәбіті сөз сылығарнамыд, ұлыстағы түәлбім қымуға қымышыттар конкурстарын лауреаттара, Дорғон фольклорный коллектив, салаятчы Нарияна Николаева, табағатағы оғы искусство осколаны. «Салют любви» исполняет ученица 8 класса струнно-смычкового отделения Маинской детской школы искусств, лауреат международных, межрегиональных, республиканских конкурсов Сахая Макарова, преподаватель отличной культуры Республики Саха-Якутия Ванда Нестерова, концертмейстер Альфия Вахитова.
Иоганн Себастьян Бах минует. Играет ученик класса фортепиано Тюнгюлюнской детской школы искусств Гаврилиев Ваня. Преподаватель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Галина Варламова. Вариация кукол из балета «Красный маг» исполняют ученицы хореографического отделения Тюркской детской школы искусств, лауреаты республиканских конкурсов «Дивертисмен», «Кюн-Ко», Нарьяна Винокурова, Алла Бурнашова, преподаватель отличник культуры Республики Саха-Якутия Светлана Маркова.
Эги итигитигер доктурлери ого искусство сколатын эстрадный ыргасалатын үйренәчидә көмүс торгон өз публикадагы күрәк гран-при каһайына Айыллан Игнатьев толурутугар мен дойтум. Оятчы Лилия Стручкова. Өксүн андыдутагы пробуждение онна горизонты фестиваль-конкурс бриллиантовые нотки онус республиканский фестиваль-конкурс лауреаттарын жүгүйі театральный образцовый коллектив. Иннокентий Михайлович Столсин ол жыллар уаранна жайттара. Салаятчы Саха Республикатын культуратын тойгуна Маргарита Белолюбская табағатағы оғы искусство оскулата. Сосед, дорогие
kaçırdı. Bir kıstıkımı yandı. Onun ettilen eliydi. O kuyulattıkın senden. Aray, mümkünette bu. Anyalıyla köpüktü. İyisiz, ekkiliği bitiyen. İğre, yeğliğin ilgiye. Görün. Kalmancı ki. Karasordan bütünler. Ege, Allah kuvamı. Değer göbekler. Adar bütün bitten. Erkimden. Gelirken erinen. Surahan. Kamayan simitten. Sol dürdün. Sol adım gidiyorum. Elöksün. Bilge iyigin gidiyor bir. Erken gidiyor kaçımız kiyimit sol. Elöksün. Bilgini umdu var. Bilgi de iyigin umdu soğuk. Kanadı dinirgin. Aktangun surya. Doğru. Söz bitti o anı. Bu kadın anlıgar kendiki. Geç. Ciğer erkeği soğuduk ener kaldı. Yanıyor ha. Elini bu beden karısta. Bekçi kapıda. Bakça ki. Alı kıralım denme. Ulan baktanız. Sayılık ciğerlerin aha sağlığından bu orası da emiske alayıp da kolunu kurduk arıyordunlar soğumak surat tarhanım var mı da seni cendan ciğere karakuğudan argıstan kirbi de hasret o isteyelim hasburumullah üyersine baktığın silahtan ödeyen algıstan sınavın köyünü tuzkular sakalar bardıra seyige bardıra Kayıklarına. Sular bu aran bele. Surat kayıkmakta. Sokkulur sürükte. Soğuk kalırken. Soğuktamadı. Köyden bak güçlerde. Kıllır arbıyam. Kerebe yaktı ben. Gekke arbaramı. Soğuk kalırken. Soğuktamadı. Bilgi. Aha! Oğlaklar öldün. Aha! Allah kısıtanlar, sağ sarılanlar, yürüyüp, ayakta sağ kılar, ektikler. Soturuz, gereken kelime, sibikki dağlığa, artayı korktu, gel konu, kıyımına çeldiye. Çıvanlar modu götürükte, Ondan daha ağabey sürümü yüz bulduk takmalar. Göz bulduk takmalar, edip odak dur. Dayo, Lekis. Sallat surgun, yüksün akva bağısıdan. Ebeder, Irak, Bahot kabara diyen. Anlı hasret bakırdı, kabadardan ama ihtira
Üç burnukluk, soluk dallarda ıdık boğaktaqtır. Iya, biz senin hayatına yakın nada. Ağa ınkırabın denime. Ulan maktan isteyebilir. Korulara takbidine satanar. Ondan, iya, akı yandı dörü kundada. Onçuğunu satanar. Iya, cıvara cıvıdılar. Demir'de ağız üstü oturan salı. Sürelim. Sürküş kedeme. Deme. Deme. Kaya ıstanak kurdu kaldı. Ara. Kamın el bağışı verdi. Seni o bağda görevde oldu. Soğuk sıvıya elbette. Düğünün bağrı tukarı. Mesleğe komutanı. Haksız olan soğuk usta. Tavarsızdan, yoltakıma gelirler. Yemiştirin vakitli geri gelirler. Kaç gidelim?
Güdemin. Kırgızlığı öldüttüler. Karnının gümüşünler bud. Kıyıyım bir bittire. Günde günde vaktarın. Kırıydı var. Mandıkları vaktın elbet canım. Ölmezsin pek kerestire. Elüydünden yeşilge. Gördüm bir sığımın dost güne. Ura! Kıyı güne. Bana kıyı. Sallat kelbide dürüt borga. Samlar ay ergen azok doldu. Derhal genç çakçılar eder. Oğul senin sılların sabana. Han hanla. Ölü da, dilli da. İki hamı yine sultıra. Daha can küçük kalbler var. Bir can kul var kumaya. Ler oğlum, ler üle. Üksarı tuk, üksarı kutlar kumlara. Ondan Ulukan yürüyünü, ol keyifini görmezsin. Vermeler kim bağırır, kim soğar. İki adam önüne büpür. День Победы, как он был от нас далек, как востребован шагтаем Jubilee театральный образцовый коллектив. Арам Хачатурян, танец сабрами из балета «Ганя» исполняют лауреаты международных всероссийских республиканских конкурсов, ученица класса фортепиано Маинской детской школы искусств Велена Цыпангина и преподаватель класса фортепиано, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Светлана Маркова.
искусство сколатын үңкү халатын өрнәчелерин толоруларгар Ой Варенька, салаячы Елена Тарабукина. Ой, Варенька, Варенька, хорошая Варенька, ой, не ты ли, Варвара, меня высушила, ой, не ты ли, Варвара, меня высушила, без мороза, да и без ветра сердце выступило. Без мороза, да и без ветра сердце выступило, заставила Варвара к себе в гости ходить, заставила Варвара к себе в гости ходить, к себе в гости ходить, а все подарочки дарить. Заставила Варвара к себе в гости ходить, к себе в гости ходить, а все подарочки дарить. Подарю я Вареньке черевички аленькие, мы пойдем с тобой радовать зеленый сад гулять. Мы пойдем с тобой радовать зеленый сад гулять. Ой, Варенька, Варенька, хорошая Варенька, ой, не ты ли, Варвара, меня высушила. Ой, не ты ли, Варвара, меня высушила. Баян, Иоганн Себастьян Бах, прелюдия до минор. Исполняет ученик отделения народных инструментов класса баян Маинской детской школы искусств, лауреат и дипломат международных всероссийских республиканских конкурсов Романов Иван, преподаватель Даниил Алексеев. Thank
Корейский танец исполняет ученица хореографического класса Тюнгюлюнской детской школы искусств. 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 한여린 몸에서 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않진 않지 블랙하면 핑크 우린 예쁘잖아 셀렉 원하던 대놓고 뺐지 눈물에도 칼로 무배기 두 손에 가득한 팩트 궁금하면 never fact check 눈높이 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm boxing 두번 생각해 난 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 난 불보듯이 뻔해 만만한 널 원했다면 always do hit you with that 뚜루뚜루뚜 ah yeah ah yeah hit you with that 뚜루뚜루뚜 ah yeah ah yeah like me Фортепиано Вольфган Амадей Моцарт, соната до мажор. Исполняет ученица 8 класса отделения фортепиано Техтюркской детской школы искусств, лауреат республиканского конкурса «Музыка вечной мерзлоты» Юлиана Неустроева, преподаватель отличной культуры Республики Саха-Якутия Ульяна Собакина.
Себастьян Бах, гавот из английской сюиты. Исполняет ученица класса флейта Тюнгулюнской детской школы искусств Лия Михайлова, преподаватель Надежда Попова. Сүрбе Иккесел Алтанул Угар 16 түгіліні дылдыбыт Берег Дружбы Республикатағы авторскайры күлеген Гран-при қайттара, бұйылғы сылға вокально-инструментальный блоктар арас фестивальдерін кайылақтара, классический гитара салатын Кенчери вокальный инструментальный блок толырутығар Меник Сулустар, авторскайры, салаятчы Григорий Борисов, табағытағы оғы искусство сколата.
Эстрадный современный танец исполняют Максим и Нюргена Портнягины, ученик первого класса и преподаватель хореографического класса Тюльгулюнской детской школы искусств. Народный «Розовая чайка», музыка вечной мерзлоты, республиканской новые имена Якутии, оннада атын күрәктәр лауреаттара, Доктордәги ого искусствотын оскуатын, Авсыз клавнериначта Ира Бурнашова, Николай Михеев, Раздумье, Салаятче, Саха Республикатын культуратын туйгуна Ульяна Сабакина. На сцене группа юношей детского народного ансамбля танца «Манчари», обладатели гран-при республиканского конкурса «Стар Дэнс». Постановка руководителя Татьяны Говоровой «Башкирский танец».
Uçudal vanna uyaçı doydu saydıdıgar. Sana kölöneni iyidige sünken orollağın keler olup bu jontan buha tutuluktağın öydübüt sen alıbın. Ayımlılaq ülağıt can duatın üldettin. Keskillaq ülağın kençeri çakka keraksene turdun. Sana solunan saydıbıt salalla turdun. Manan dihigi iki tühünça sürbe iki tühünça sürbe üz. Lüyrakçalın oço turken selbit tümüktelere kelle. Kerşoqa yeri Günde dağıttın.